Mukama waffe yeebazibwe yamulabirira ekiseera ekyatambula akamureberera obwire bwahingwire naye point eyali omu konka ensonga nkulabire eryo omukyalo oli teyeekanya n'omulundi n'ogumu omukazi ogu tarabase kweshanya ate teyakoowa kandi tararihire era waliwo abaali balaba ng'akamanyiro ka Elisa nangwa yina babire ne bareeba kali nk'akamanyiro ka Elisa kubanga bw'oliisa omuntu wiiki emu abokuba kuliisa omuntu n'omuliisa wiiki ey'okubiri okamuliise yakabiri n'omuliisa omwezi n'omuliisa omwaka oyo aba takyali mugenyi ogwe naaba takiri mugenyi era otandika okwemulugunya mu mutima nangwa n'otandika kwetombola Elisa teyakomaawo Elisa n'aleeta n'omuweereza we ne babeerayo omukyala n'asigala ng'abalabirira omukazi yagumizamu n'abareberera n'atuuka n'okugamba omwami we nangwa yahika n'akugambiriiba ekyokubasuza wano mu ddiiro ekyokubaraza omu ddiiro naye katubakoleregasha leka tubakoleyo ekisenge ne bakubakolera lumu babakolera ekisenge abange ekyali kyangu abishemu ekika kyangwe omuntu ow'omutima oguli yebeyebe takisobola omuntu ow'omutima gwanguhita ku kibaasa okugyako omuntu alina ekyama ky'amaanyi ekihama kye kyali kumanya n'alabirira omusajja wa Mukama yareberera omushaija wa Ruhanga bakka lwe baabaguka omwoyo wa Mukama n'abatonyesa ekirowoozo omutima okuhikya bubaarabukire mwoyo wa Mukama kabarekere kiteekateeko gano amaka ge tulimu akayangwa amaka agagu turimu amaka gano kiki ekitaliimu amaka ag'ekitalimu niki ekitaliimu mwana ekitalimu n'omwana Mukama waffe yeebazibwe ekitali mu maka muno mwana ekitali omuka muno mwana era kyatwalira Elisa n'emuzaana we kyatwalira Elisa n'omuheereza we okusabira amaka okusabira ekeegi y'omukazi era baendinga apo nga bafunye omwana nangwa bakahendera batungire omwana ekikolwa kikola muzira ekikolwa ekyo nikikorwa emanzi nibagendaga abooluganda nineyindi kuze wiiseemu Mukama waffe yeebazibwe emeseje yaddako obutumwa bwakuratireho yayogera ku musajja akagamba aha mushaija ku nabbi wa Mukama ali nabbi wa n'abaana b'abanabbi n'abaana b'abanabbi embazzi be yabulako ab'empango yabuzire kwogera nnyo tindikuza kugamba nonako abataaliwo konka nimugamba abagababire bataliwo yayogera ku baana b'anabbi akagamba abaana b'abanabbi abaali baagala okubaako bye bazimba abaabire biine bibali kwenda kwondeka naye nga balina okutambula n'ennabbi konka biine kutambula na nabbi yabakkiriza ne bagenda nabbi kuyikiriza baje omunaddayo n'agamba naye wandikiriza abahomo yagira ati konko kikirizo tugenda hamwe kuleka nabbi ono tibarikirize kusiga nabbi ate eri ensonga eyatwaza nabbi kandi ensonga eyatumire bagenda na nabbi omumishe karebekayo baali bakyatema bakani bakitema embazzi n'egwa mu empango yako kayagwa mu mezi nga nabbi asobola okulagira nabbi wenkani we yabirashimire kulagira amizi gakatandika empango points zonna zenjogedde nina gye mbatwala ensonga zinagamba zona yineyindi kubatwala Mukama wetasiima ebyo byonna bikiikirira ebyo byona nibikiikirira okwesiba ku Yesu okwekoma hari Yesu obutakoowa kunoonya Yesu obutaruha kusherura Yesu okugumikiriza okugumisiriza okulengera ebuziba okuhika okuranza omunda eggulo lwonna badde mbuulira omwana zokumbire nimbuulira natandise nga ŋŋamba tandikire ningamba abaana batuzanyidde omuzanyo wano abaana batuzanire omuzaano omuzanyo gubadde gulaga basumba omuzaano gubire nigwereka abaliisa gubadde gulaga bakkiriza gwereka abayikiriza gubadde gulaga n'ensi gye tulimu kandi gutwereka n'ensi eyitulimu Mukama waffe yeebazibwe omuzanyo gwe natandikiddeko omuzaano nigwo ntandikireho kitugwanidde ffe abasumba naja nti kitushemererye kuba okufuna obudde bw'ekisibo kye twakwasibwa okutunga obwire bw'isore twakwasibwe haja penetrating atya haja na penetrating ata okumanya ekizibu okumanya ekizibu ekiri mu worship team ekiryo mu kwaya nasobola okukisolovinga akabaasa kukiihamu omusumba tokitegedde eriiwo muliiso takimanyi amaafe yeebazibwe Mukama wetasiima ekyo we natandise nikwe ntandikire worship team mutandika mutya worship team ni mutandika oba abakristaayo mutandika mutya abishemwe batandika bata enjala yammwe okugitwalira abahaji be baba bagisolovinga enzala yanyu ni mugitwalira abahaji ngo babe nibo bagikiza olaba nti ffenna tuli mu kavuyo tukuleyangu twena tuli omu kajagalo tumanyi we tuyina okukoma tukumanya aho tushemerere kugarukira Mukama waffe yeebazibwe
baziwe ate n'ebizibu kandi na n'ebizibu engendo bwe zituyinza engendo ko ziri kutubaza ani gwe zituzitwalira turi kumanya aho turi kuzitwara kandi olugendo lujja kukuyinza manya ngo urugendo nurwasa kukurema na Yesu rukamukwatamu konka kurwamubasize yamanya ani gwarutwalira akamanya wararehereza agamba kitanga kikope kinyizi ekikope kikimpimure kisoboka kinzijira kibasika kindi naye nakomaho omwoyo wa konka yagarukaho omwoyo wa Mukama yamuyamba bwenjagala yaja tikitakukoya kureka iyo kibeera ko kibeni ko cyaba yatukirako namuweereza omubeezi kuyamazire yamuweereza niwe mwoyo nabuzaamu yamugarama amazi yeffe olugendo bwetuyinza urugendo tugenda kunoonya abaana b'abantu tushora abana b'abantu nabo balina kandi nabo n'engendo zibaremeyise haleluya Mukama simwe ekkanisa tulina okumanya bwe tulina okutambulira ekkanisa tulina kumanya abaweereza tulina okusensera ebuzibu abaheereza tulina kutayira kimutukwasa omuntu amezi Mukama yatwatsize mu ndiga Katonda zakuwadde omwisori Mukama yakwasize Mukama witasimu nemaliza nga tugenze mu Deuteronomy nahendera tugire mu kitabo cyo kuruga eky'amateeka eky'ebiragiro essuula ya 28 okutandikirawo tukuutira okuwulira eddoboozi lya Mukama tubiire nitucumentiriza kuwulirira karyaranga yabadde tukuutira okuwulira eddoboozi lya Mukama abiire natucumentiriza okuwulira karyaranga yanguya kumuraye zirikire okuwulira eddoboozi okuwulirira karya Mukama rahanga Mukama Katonda wo kandi Mukama rahanga wawe baziwe Mukama wekuma nangwa no kwerinda ebiragiro bino okulinda ebiragiro bye balagira kati ebindi kubaragira erizoba ninza kubimukira ninza kubaho umugisha ninza kubahindura ihanga rihango kama wita simwe okutugulumiza okutukuza okutuwa omukisa okutuwa omugisha okutufuula eggwanga okutuhindura ihanga rihango biva mu kuwulira ekigambo nikirugo mu kworobera ekigambo kya Ruhanga biva mu kuwulira ekigambo kya nikirugo mu kuhulira ekigambo kya Ruhanga biva mu kuwulira eddoboozi lya nikirugo mu kuhulira eddoboozi lya Katonda kye kigambo kye iraka rya Ruhanga nicyo kigambo eki haleluya Mukama witasimu noneko abatabadde bweggulu niyo nishababiri tugenda mu Zaburi twarwaho twazo muri Zaburi 91 netulaga ekkubo yatwereka oyingira otya notahota okufuna ekkubo okutunga erikulisobozesa okuwulira karya Mukama Kama afe yebaza kama witasimu kano kanimwe baana mu abali mu worship team imwe baana baryo muri kwaya muwala wa Yakobo we yalema okumanya ensalosalo zayina okuyaremerwe kumanya omukolo gwashemererwa yawaguza olukomera n'agenda eri abanamawanga mu banyamahanga asangayo omulenzi eyali yamwegombe akasangayo omusigazi yalekera obutuukirivu bwe kyaleeta ekibi kikareeta ekyazikiriza eggwanga ddamba ekyahwerekyeriza ihanga lyona muwala wa Yakobo yamanya waalina okutambula muwala wa Yakobo yamanya teyandimufunye yamala kuwagenda kati mwe worship team muyina okumanya we mukoma okutegeera bani be mubuulira ensonga kumanya abumuragambye lubayinziza muyina okumanya ani gwe mubiwulira embeera yabakwata mumanye owumwagambira si kumala gagenda nga munyumya tikumalira kujenderera mugambura ddala abako turyihanga erindi era tuyi mu kkubo tutambula kandi turye omuhanda tuyina gye tulaga tuyina yetukuza ensi tuyitamu buyesi ensi turye abahinguzi tebeerangako yaffe ensi tuyeitu abaffe yebazi Mukama wetasimwe bwe manoonyeeko okwo niko naabihayo olunyiriri lwe nazizaako olunyiriri olundabizeho olundi nasomye mu nabaddewo Mukama waffe yebazibwe nasomye mu lubereberye ngalikira nashoma mu kutandika essuula ey'okusatu ng'omukusota omukalabakalaba essuula 3 guli mu kuwabya Iva era gwamuwabya guli kureeba enjoka endyarya eriyo nehabisa omutwe nembabuuza nensimba omutwe yacumita omutwe nembabuuza nacumita omutwe n'ababuuza ddoboozi lyani lyowulira niraka ryoha eryori kutega amatu
omanye eddoboozi lya musumba wo nomanya iraka ry'omulisa wawe wasalawo okuyingiza buli ddoboozi erijja ningi okiikiriza amaraka gongana gari omanye kwija obulamu obuli mu ddoboozi ly'omusumba nomanya amagara garyo mu iraka ry'omulisa omanye wawe amaanyi agali mu ddoboozi ly'omusumba nomanya amaani garyo mu iraka omanye ry'omulisa wawe obuyinza omusumba wo bwakuyinako nomanya obusoborozi omulisa obwakwinawo kabaffe yeebazibwe Mukama wetayimbisiwe kabaffe yeebazibwe Mukama wetasiimwe ddoboozi kiri ofuula ensonga mu bulamu bwo n'iraka ki gy'oli kuhindura ekyokurwanisa mu magara gawe ddoboozi kiri oifuula ensonga eri obulamu bwo n'iraka ki gy'oli kuha ekitiinisa mu magara buli gawe lwolemu okuwuliza eddoboozi lya bbaawo buli koraabule kworobera baro obufumbo bujja kufa yagalaga obushwere ne bufa oyanjira okunzi buli lwoyagala lwonagana okuwulira eddoboozi ly'omuzadde we kora yange korobera ojja kuwulirira amayenje gano agoogerera mu nsiko noza kuhulirira ebiyenje kufuuka street kid noza kuhinduka mayibobo exactly wekyogedde bulungi mukama akuwa omukisa mukama waffe yeebazibwe Amin. kasi togaana okuwulira eddoboozi ly'omuzadde we iwe wayanga kuhulira omuzire ogenda wawe kwekanga ng'ofuuse street kid noza kuhinduka tulina mayibobo abalokole bangi mu kanisa twina abarokole bingi mu abafuuka kanisa street kids abahindukiremu za bali mayibobo wano baryaha nga omusumba we ye benihin konko mulisa ni benihin mukama waffe yeebazibwe Mukama wetasiimwe. oyo ya musumba ogwe niwali ku mulisa omusumba we ye pasita kayanja omulisa wawe oyo ni Kayanja. twawulira ogwe era ngwe ne sente aziwaayo bagamba enjiri nawe era wano nawe sente ngo naye bagure asindika enjiri sente ku kuba konkanu y'omwana takabaasa kubaho sente komawo obulamu butereere garuka hano komawoeko obulamu butereere garuka hano magara omusumba we gashobore yalina obuyinza bw'obulamu ogwo bwe mulisa wawe niwayina obushobozi amagara gawe niwayina ekisumuluzo ky'obusiryani ky'obusubuzi ly'owulira n'iraka ryowe ryori kuhulira mukama waffe yeebazibwe mukama wetasiimwe mukama waffe mukama yeebazibwe wetasiimwe nze ndi mukazi mukulu nyonje mukazi egwe mukulu nabagambye abaana benina mbagambira nina abaana amaka bonyine gange manene gali kampala nyina amaka ganje mahango kampala tindi nina kupangisa amataka yiika sipangisa nyina amataka hiikazi pasa wange tangulirangako mmere omulisa wange okujjako takangulira ebyokulya lwenginze nenkola ekyejo ng'omwana nengenda waka nendya kuleka nayenyeza nkakole sisobola kujja lwentobo singa yaŋambye togenda konka tinkabaasa kwija rwentobo kurayanjire ngu ntija nepasita kwizere gulo nabagambye ye musumba waffe wawaka na pasita kwizera mbagambire n'omulisa w'owikahaka musumba sande konka hansi singa y'ebigereka yaŋambye togenda kurangizire ngo otagenda siina gye nandiraze mbire ntakwija ku nandigambye pasita kwizera kagambire omulisa kwizera muzeeyi aŋŋaanye nti muzeeyi ensonga eno yayanga n'eno ahabwa ensonga Nsobola. egiti ndi kubaasa amaffe mukama yeebazibwe wetasiimwe naye nga siina kyemusaba konka tiine kinkumushaba eddoboozi lyani erikola amakulu mu bulamu bwe iraka neryowa erikukora amakuru aha magara gawe mukama wetasiimwe bw'onooba n'owulira eddoboozi korabe nohurira olina iraka okunoonya ekkubo eryo eriwewula netiwaaka oshemerire kuyonda omuhanda ogule kuyahoda etiwaka nayogedde ku kigambo ky'amayengo ngambire aha kigambo ky'ebingonzi amayengo ge gakola netiwaaka ebingonzi nibyo biri kukora netiwaka kamaffe yeebazibwe mukama siimwe netiwaaka ki gy'oyina ni netiwaka kiyoyine gwe omulokola ali wano owisemo rya netiwaaka ki gy'oyina netiwaka yoyine neha osanga omulokole ng'ali mu buweereza nga musumba mulamba nosanga naye nga netiwaaka ejjudde mu mutwe gwe nosanga omuheereza aryo mushumba netiwaka mu mutwe gwe netiwaaka ya nuupu eryino netiwaka ya nuupu n'atuula n'akubulira ebyobufuzi ashitama kugambira eby'obutegeki n'akubulira ng'atayambadde kiruyi n'obukaawu akugambira kandi ayiniye hari nangwa era ne bwagenda okuyimira n'omushimira akatuuti byagenda okwogera nangwa naye ayemera akatuuti nijari kiki kutandikiraho kyenjagala okugjayo wano ninyenda kugambaho ki netiwaaka ejjudde mu mutwe gwo netiwaka eyijwire mu mutwe gwawe ofulumya niyo eri kushoboza kyova olaba nga kati abasumba bayimirira ku mativi niyo nsonga abaheereza Ne nibemera beevuma, amativi ne bakeejuma beerangira bakacenana kubanga netiwaaka ya abokuba mukama yavaawo netiwaka ya ruhange ne baaniriza ekabarugaho amayengo g'obusaayi bayakiira ebingonzi abaweereza ba mukama abaheereza baranga kyetwayitibwa kukola eki twayetirwe kukora twayitibwa abantu kubuulira enjiri ya butukuvu na butuukirivu tukeeterwa kubuulira okuhikira n'okwera ffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu twayeterwa kubuulira ali tatito basobole okuyigirizibwa ngo babaase kwemerera basobole okusikira obulamu babaase bwabwe. kusikira obukama butawo bw'oba tokoze ogwo zikusanze kora abo takozire ekyo wakareeba zijja mu meseji y'olwaleero kampi kaali meseji ayagala erizo meseji eno gye nawulidde wandiika eno wandiika gundi eno meseji eno oli kwenda obutumwa bumpulire
handika obutumwa obwo kama afe yebazibwe Mukama asimwe ekyeruberebere tukimaze sura 3 okutandika eshuulisha twageza okutandikirawo wandika John sura 10 handika Yohana eshuuli 10 okutandikirawo utandikireho wandika ne John sura 14 handika na Yohana eshuuli 14 n'olunyiri lwe 18 n'olwi 18 kama afe yebazi Mukama wetu ahimbisibwe kati ntandika enjiri y'olwaleero ati natandika enjiri y'erizo wandika mwoyo kyakuliko handika ni mwoyo kyokuriho kama afe yebazi Mukama wetu asimwe mwoyo ki akuliko ye message gwe mutwe gwa message yangu olwaleero ekibuuzo ninga heading ninga omutwe gw'ekigambo nigugira ngu ni mwoyo kyokuriho muweereza wa Mukama oli wano weereza muheerezo ryaho ori kuheereza Ruhanga naye mwoyo kyakufugirako wonka ni mwoyo kyori kukwebembera mafuta kyagakuliko mafuta kyagakuriho kama afe yebazi bazadde abali wano abaziira barya wali otuddeko n'obuuza naye mwoyo kyakuliko wareyesitamiro kebuuza ni mwoyo kyokuriho mafuta kyagakuliko ni mafuta kyagakuriho bikula Isaya 61 shurura Isaya 61 utandikireho mushororo kama afe yebaziwe kama wetasimu haleluya tugenda nze mbuulira njiri abantu tebajagala nyowe nimbuula enjira y'abantu batakukunda naye ng'ate yetuwonya konka egyo niyo eri kutukiza wali ayagala kwiniini waba hariho ori kwenda kwiniini kama afe yebaziwe era basinga tugimizisa menvu tihariho omuntu okunda kwiniini ab'okuba bingi nitugimizisa mineke yiyo tinkaala gye nkusindika sigendangayo nange tindakugira nti kitware visa njijjo kugenda muggulu eyindi kukwoherereza no mu iguru kati ebya visa tebinkwatako Yesu bw'aliba abireesa abireete ebya visa tebiri kundeeba Yesu kw'otereza omutima gwo kakindi kwenda n'okutereza omutima gwawe njagala otereze ebikolwa byo tereza ebikolwa byawe njagala otereze empisa zo tereza emico yawe olabike ng'oli kibya ekigwanira oreerekyo ry'ekibuuzo oweereze Katonda mumulane mu mazima osheme oreebe ko rwabyo rushemerire kama afe yebaziwe kamaleeyo kaweddeyo ako kembadde njagala komaawo kama afe yebaziwe haleluya olwo yali Mukama waffe Yesu ogwo akaba ali Mukama witu Yesu yayimirira ne yeeyanjula akemerera yayeyanjula kama afe yebaziwe kama wita simu Yesu yena nyiri kanisa Yesu niwe Mukama we kanisa Yesu yena nyiri kanisa Yesu niwe Mukama we kanisa omuweereza wa Mukama juzi agamba tetuyina tetuyina omuweereza ijo akagamba yaje ati byona bitwine biyina nanjiri byo bine Mukama wabyo kama afe yebaziwe Mukama wita simu haleluya nze we namanya obuyinza bwa Mukama noko namanyira obushobozi bwa mwami wange lwe yafa nibwizo niryizo beribanyi yafa Katonda yampa ekisa nemwatuza namwatuza mpaka ku last moment Ruhanga kanyamba namwatuza kuza muheru obadde yogera naye mu sekendi ng'omulaba ng'ayogera nomanya omuntu wano ogamba nawe mu katikitiki kureba ariyo nagamba yakolako kati nibwa nagamba okay kuyamazire we yagira ati yego kumunyenyanyenya bwenti kunagire kumuhindahindura akaba yarabireho ningamba Katonda ngayina obuyinza bwati bwatwala omuntu nagira nti Ruhanga kayina obushobozi atyo ni kwatwala omuntu kati bye twewaanamu temuliimu eri twe bituli kweshungisa ati bwaba yasazewo n'aswichinga switch eyo we yanyiga pressure ati tekitwala sekendi okuyisa oluganda leka twetereze abishemwe leka tweshereze olunaku luli twetekanisa olunaku izooba tusobole okufuna obulamu obutagwawo tutunge amagara gatawaho Mukama wetasiimwe Yesu yayimirira n'agamba Yesu akemerera yagamba omwoyo wa Mukama ali ku nze wa Ruhanga lyalinye anfuseeko amafuta anshireho amafuta okulangirira amawulire amalungi okulangirira amakulu malungi mulokole ali wano omulokole olyaha mwoyo kyakuliko ni mwoyo ki okuliho
mwoyo kyakukoleramu ni mwoyo ki ali kukukozesa mafuta ki g'opaleetingiramu mafuta ki ag'oli kukoleramu wali okyebuuzizaako orakyebuulizeho Mukama waffe yeebazibwe nanga wita siimwe wali okyebuuzizaako orakyebuulizeho kitegeeza bwe tuba nga twayatula Kristo kubeera omulokozi waffe kyamanyisa kutulabe twayatwire Kristo kubahereza omulokozi wiitu niwe boosi ffe tuli bakozi eri twe tuli abakozi Mukama waffe yeebazibwe olumu nawaguzaako waliwo minisitule yali etandise eizooba limwe nkagyezaho hariho minisitule yabire etandikire yali ekola ebintu byenjagala bino bye natandise ekaana ekora ebintu baali bava mu Nigeria bakaani baliga Nigeria nengenda mbeegatteko tutandike okukola naagenda ngu mbeegitteho tutandike naloota ekirooto nga nyambadde ovuro ng'eriko erinnya lya kampuni ndala eriho izina ry'ekitongole mu kampani gye mbadde nkoleramu kandi njiiro nenyingira mu kampuni ndala n'ataaho mu kitongole kindi naye ng'ekyantuteyo ndowooza bali be basasula obulungi konka ekyantwarayo ngu bali nibo bali kushasula nali seetaaga nabbi kukinyonyola katakwetenga kugira ngu era nabasiibulirawo era nkabasiibulira mu kampuni Yesu nagaruka omu kampuni Yesu ali kyogedde kino abakinakigamba tuli bakozi fena tuli abakozi Mukama waffe yeebazibwe mmwe abasumba muli ba permanent workers imwe abaliisa muli abakozi b'obutwire muli ba permanent workers muli abakozi babuliho kati tuyina kitukakatako mbwenu itwe nikitwegombesa okukola obulungi nitulagirwa kubanga waliwo olunaku abokuba hariho boosi lwagenda otuleetera odita omugigo bwalije kutuleetera omubazi boosi agenda kuleeta odita naza kutuleetera omubazi auditinga ebitabo bye mulimu abali ebitabo olyoka olaba akavuyo aho oli kureeba akajagalo webazibwe mwoyo kyakukolerako ni mwoyo kyali kukukoleraho okolerezwako omwoyo yali ku Mukama waffe abo oliho omwoyo ebitabo bye bigenda kubeera kiriyo ebitabo byawe nibiza naye oba wayinvayitinga omwoyo omulala okakolabe wayakira omwoyo gyagenda mugeye noza kusoma gehenna oyanjira okunzira kuliko abokuba amafuta gakuliho ga sitaani naga sitaani tulina omwoyo wa Mukama atufukako amafuta tulina omwoyo warangwa otusikaho amafuta ne sitaani afukako